Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. Aitor, Aitor, Julen eta ni neuk. Otarteko. Keixo. Eta bueno. Nagoz Interrail bat eitzen Europatik. Bai, hala da. Aurten Interrail bat egiten egon naiz Europatik. Alikate hauekin. Bai, eta aldu gara ja Milanera. Eta bagau ziate Milano zentralera. Hori da, Duomo getokira lehenengo. Eta tren baten klabada bikaina zertu dugute. 12 euro. Joder. Se nos va a quedar, ¿eh? 12 euros. El 12 euro, eh? No, tú. Orain bai, Gairatzen bagaren, bai. Ontzi badoa. Bai. Madre, trene behitu. Ha? Bai, baino beto. No esan du hori. Bueno, abagauz ja Milanen, Kadornan. Epa! Azerako gura aldea. Begitu. Oh, behitu. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays, hail to Y bueno, aquí tenemos el mítico castillo italiano. It ain't me. I ain't no senator song. It ain't me. I ain't no fortunate one. No. Some folks are born silver spoon in hand. Bueno, badiru dienez, badaukagu hemen exposizioa. Bai? Atzekaldean gaztelua. Bai. Postako sakura hor militar Ya te kamioa. digo. Bueno, pues estamos en Italia. Estamos in Italia. Estamos en Italia. Y teníamos una cattedrale in fronte. Y está ahí. Questa cattedrale Esta cattedrale se caracteriza por las pinchadas picos del Duomo. Este es el Duomo de Italia, de Milano. In Milano. Nosotros estamos en un catalán, Bueno, el lugar allá Duomora, eta behitu ze esan dia den. Hola, ahí. Ze sandia den. Ze sandia. Hori maketa. Sandia. La verdad está detrás. Bai, hauxe. Hau da bakarrik maketa, Egiazkoa dago atzean. Eta, bueno, gauz. Eta hemen badukagu arku bat, handixe. Beitu. Joder. Una faina que local. Eguerdia zela, tipitapa, eta izerdi patxetan gondela, azkenean Milanoko beste tren geltoki batera joan ginen. Deitua zelako estazioa daukagu. Scott tissue that I wish you saw. Sock Captain Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share. Iepai, bueno, heldu gara Florentziara. Azkenik heldu gara, bai. Eta atxo oso nekatuta geundenez, ezin izan genuen ezer grabatu. Baina, bueno, gaur beste egun bat da, eta espero du dena aurkestea, zuei, zuentzako. Otartekoren eskudik. Ailegatu gara, Liburutegi Nazionalera. Ikusten duzuenez, Bekio zubian hau, Italian. Eta... bueno. Zubia ikusteko irrikitan gauz. Horretaz aparte. Baina subi bat besterik ez da, beraz, ez dago ezer interesgarri.
Bueno, denda. Baina, bueno, denak dauzkagu behitu. Ikusi denak. Jarraitu mendik. Ez, baina dira denak bitxikeria. Zalako. Adibidez, hauek. Azelako prezioak. Beitu, 128, 128. Ganga. This is a Birkin. Garestiak, bai. Oso garestiak dira. Dirudite, bai. Imagina zenbat balio duten Rolex hauek, non ez daukaten preziorik bez. Flipa. Rolex. Aurrera, patxi, Azkenean aurkitu dugu, Atletico Lehoia, hemen, Florentzian, hau neko dugu. Dituko dugu. Izen bat jarri behar diogu. Aukeratu zen. Azelako, eta min gaina duen, Bueno, Italiara etortzen baldin bazarete eta iturri batea aurkitzen baldin baduzue, hau egin dezakezue, ura edateko. Just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I.